সভাপতি ডাঙৰীয়া কাষ্টম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াকে ধৰি বিভিন্ন পদত থকা যুৱ বিপিএমৰ সন্মানীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতাসকল পিএমপিৰ সদস্য চিডব্লিউচিৰ সদস্যসকল সময় বহুত কম আৰু ৰাইজে বহুত কষ্ট পাই আছে কিছুমানে বজাৰ কৰিব মন কৰি আছে ইফালে চাই আছে বজাৰ ফালে হয় না নহয় बाजार खालामनोसोना हरगासिनो ओरैना माला माबा मोनासिगोन मिथिङा माला जोबगोन बिदि होनगासिनो आरो गरमबो मोनदों नङा होमबा जोंथ' फेन लागासिनो दं दे ओरैनाथ' बिराद गरम मोनगासिनो दं ना नायहरगासिनो बेसेराफ्रा बिराद गरमाव खस्थ' जिरायबाय थादों होननानै हाग्रामा सारा दिनैनि मिथिङाव फैनो गोनांमोन खिन्थु बिथाङा देहाया गाज्रि हस्पिटालावसो दं फैनो हायाखिसै मालाबा फैगोन आरो हाग्रामा सारा प्राइमारि हाबनानै मिटिं बानायखागोन दा दिनै जोङो 28 नम्बर मिटिं बानायदों फैयै जोंनि इयुननि ओमेननि बिएसयुनि मिटिङा दिनै 28 नम्बर जाफैबाय आरो बावहाय जोङो माखासे खोथाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों जे जोङो बिपिएफआ सरकाराव फैयोबा जों मा खामानि मावगोन बे खोथाखौ जोंनि पार्टीनि वार्कार प्राइमारि लेभेलनि वार्कार बुथ कमिटि लेभेलनि वार्कार ब्लकनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि वार्कार गासैबो वार्कारफोरनो बिपिएफआ सरकाराव दायोब्ला जोङो मा हाबाफारि लागोन बे खोथाखौ बुंनो थाखाय जोङो दिनै नोंथांनि बे जमदुवाराव जों फैदों खोथाया जाहैबाय आपनालोকে সকলে জানে যে আমার বিপিএফৰ প্ৰধান আগ্ৰামা মহিলাৰে ডাঙৰীয়া সদায় কৈ আহিছে মিডিয়াত তেখেতে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে যে আগন্তুক সেপ্টেম্বৰ দানত যদি বিপিএফ দলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে আমি যুৱক যুৱতী সকলৰ সংস্থাপনৰ নামত 100 কোটি টকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছো 100 কোটি বাহাইগोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिपिएफआ फैबाय थानाय सेप्टेम्बर दानाव जुदि सरकार दायोब्ला जोङो माने लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय 100 कोटी थाखा जों बाहायनो नागिरदों बे 100 कोटी थाखाखौ सोर मोनगोन बोरैहाय मोननो हागोन जायफोर दिनै माबा मोनसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हमना लादों सोरबा मोनसे बेबसाय खालामगासिनो दङ सोरबाया माने साइकेल दखान होदों सोरबाया माने कम्पिउटारनि दखान होदों सोरबा हिनजावसाया बिउटी पार्लर काटिं निटिं एमब्रयडारि दखान होदों सोरबा माने जि दखान होदों सोरबा माने बयलार दाननायनि बेफार खामानि मावगासिनो दं सोरबा माने अमा दाननाय सोरबा माने थालिर दंफां गायनाय बायदिसिना रोखोमनि खेथि बाथि ना फिसिनाय मोसौ जार्सि फिसिनाय बायदिसिना खामानि मावगासिनो दं बेबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो इकोनॉमिकली डेभेलप खालामनो थाखाय 100 कोटी थाखाखौ जोङो एक बोसोराव मोनसे समस्यायाव 2.5 कोटी थाखा हरनो नागिरदों मोजां जागोन जे रायजोफोर बिपिएफआ देरहायोबा मोनसे समस्यायाव लाइमोनफोरनि আমাৰ যুৱকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা সমষ্টি প্ৰতিটো বছৰত 2.5 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম এইটো বিপিএফে কেৱল কথা কোৱা নাই আমাৰ বাজেটত আমাৰ এছেম্বলি প্ৰতিটো বছৰ 100 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হ'ব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় 100 কোটিৰ আৰু বেছি অধিক টকা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ নামত বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে ধাৰ্য কৰা হ'ব বাজেটৰ হোমনাই जागोन ओरैनो बुंनाय नङा जुदि दरखार जायोबा नांबावगौ जायोबा मोनसे समस्थियावहाय 2.5 कोटिनि बारा थाखा सेंसन खालामनाय जागोन बे खोथाखौ बुंगासिनो दङ আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হ'ল আমাৰ পিটিচি অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে যিসকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত আমাৰ পিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰথম 10 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিব টপ 10 পজিশন আমাৰ পিটিচি অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিটো বছৰে 5 লাখ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ দি ফলে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কৰা হ'ব যাতে আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা সুযোগ পায় দিল্লীত যাই ফলে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এনেকুৱা কথাবিলাক বিপিএফ দলে সদায় প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আৰু এইটো বাস্তৱত আমি মানে ৰূপায়ণ কৰি দেখাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম जोङो जायफोर मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव मेट्रिकआव टप 10 बै जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लानिफ्राय गोदो मोनब्रैमोन
दायो तामुलपुरखौ लानानै मोनबा जिल्ला जाबाय बे मोनबा जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 पजिशन लानो हागोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव बेबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनो साफायाव 5 लाख थाखा रायजोआव बरायगोन बिपिएफआ सरकार दानाय लगे लगे मोजां जागोन जे रायजोफोर 5 लाख টাকা দিব লাগে না আমার ছাত্র ছাত্রী 5 লাখ টাকা ধরে তেওঁলোকক আমি পুরস্কৃত কৰিব বিচাৰিছো যাতে আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তেখেতসকলক আমি মানে সম্বৰ্ধনা জনাম जायफोर जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय आर्मी पुलिस बायदिसिना माने डिफेन्सआव साख्रि मावनो नागिरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायनि बैसोआ दासिमबो 25 बोसोर बाराखै बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव फ्रि अफ कस्ट थाइसेबो थाखा लायालासिनो बिथांमोननो माने ट्रेनिंनि बेबस्था खालामगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे पुलिस साख्रि मोननो हायो आर्मी मोननो हायो paramilitary forces defense service बायदिसिना रोखोमनि साखरि बाखरि मोननो हायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बेनि थाखाय बिपिएफआ सरकार दायोब्ला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव फ्रि थाइसेबो थाखा लायालासिनो ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनाय जागोन नांगौ ना नाङा होनांगौ नङा होमबा কিন্তু प्रमोद बर' डांगरियाय 2021-22-23 24 সনত তেখেতে মানে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰ্মি পুলিচ পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফেন্সৰ চাকৰি দিম বুলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হাফ পেণ্ট পিন্ধাই তেওঁ মানে ৰাতিপুৱাই শাৰীৰিক তেওঁলোকক ফিজিকেল ট্ৰেইনিং কৰাইছিল আজি চাকৰি ক'ত প্ৰমোদ বৰ ইউপি বেলা ঠগাইবাই চাকৰি হেগাৰানি ট্ৰেইনিং খালামोदोंमोन गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बै फुटबल फिल्डआव खारहोदोंमोन दिनै सासेनोबो दिनै पुलिसनि साकरि होनो हायाखै इउपिपिएल सरकारा खोथा बुङै सेस 5 बोसोर समारिनो बारलांबाय किन्तु दिनै रावबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै आर्मी पुलिस डिफेन्सआव माने साख्रि मोननो हायाखै थगायनानैनो 5 बोसोर समारिनो बारलांगारबाय रावबो साख्रि होयासै जोङो बोसोरफ्रोमबो युथ फेस्टिभेल खुंगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो युथ फेस्टिभेल खुंगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोङो युथ फेस्टिभेल खुंनो थाखाय बिपिएफनि सिडब्लिउसि मिटिंआव बेखौ डिसिसन लाखाबाय बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जागोन আমার যুবক যুবতীসকলৰ কাৰণে যুৱক সমাৰোহ প্ৰতিটো বছৰে প্ৰত্যেকটো জিলাত বিপিএফ দলে এই যুৱক সমাৰোহ পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মিটিঙত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এটা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে মানে ইউথ ফেষ্টিভেল প্ৰতিটো বছৰত আমাৰ বিপিএফ দলৰ নেতৃত্বত আমি কৰা হ'ব এটো ইতিমধ্যে ডিসিশন হৈ গৈছে আমাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এমএ পাছ কৰাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰে তেনেকা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ মানে স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব স্কলাৰশ্বিপ হৈ যাবে जायफोर एमए पास खालामखांनायनि उनाव डक्टरेट माने डिग्री खालामनो नागिरदों बेबायदि लेखा गोरों जोंनि स्टुडेन्टफोरनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो डक्टरेट डिग्री खालामनो थाखाय बिपिएफआ सरकार दानाय लगे लगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख बेसेबां थाखा नांगौ जायो बेखौ मोनसे बाजेट बानायनायनि गेजेरजों जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि माने जायफोरा डक्टरेट डिग्री लानो नागिरदों बिथांमोननो स्कलारशिप होनाय जागोन मोजां जागोन नङा रायजोफोर जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा डक्टरेट डिग्री खालामनो हायो जायफोरा बिराद गिदिर गिदिर इन्टारभिउ जोंनि नेशनेल लेभेलनि परीक्षा लिरनो नागिरदों सोरबा माने इउपिएससि एपिएससि रेलवे सार्भिस डिफेन्स सार्भिस बायदिसिना रोखोमनि बिराद गिदिर गिदिर इन्टारभिउ होनो नागिरदों नेशनेल लेभेलनि बेबायदि मानसिफोरखौ जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गथ'फ्रा जौगानो हायो बिराद गिदिर गिदिर सेन्ट्रेल लेभेलनि साकरि मोननो हायो एसएस अफिसार आईआरएस अफिसार आईपीएस आईएएस आईएफएस बायदिसिना रोखोमनि गिदिर गिदिर साकरि मोननो हायो बेनि थाखाय बिपिएफआ सरकार दानाय लगे लगे बिथांमोननोबो फ्रि अफ कस्ट
ঠাই হিসেবে থাকা লাগাसिनो बिथांमोननो फ्री कोचिं क्लास होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन मोजां जागोन ना बोराइजोफोर दा बे खोथाखौनो नोंथांमोना दिनै गामि गामि थांनानै फोसावहैनांगौ प्रमोद बर' डाঙৰীয়াই আজি যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ নামত এক পইচা বাজেটত ধৰা নাই এক পইচা আদিবাসী ডেভেলপমেণ্টৰ নামত টকা ধাৰ্য কৰা নাই এক পইচা গুৰ্খা ডেভেলপমেণ্টৰ নামত টকা মানে তেওঁ ধাৰ্য কৰা নাই এক পইচা মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ নামত পইচা খৰচ কৰা নাই সান্তাল কমিউনিটিৰ নামত তেওঁ মানে টকা খৰচ কৰা নাই আমাৰ নতুন মাটি অঞ্চলৰ খাস মাটি বিভিন্ন চৰকাৰী ভূমি যিসকলে বসবাস কৰি আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছিল আমি চৰকাৰৰ অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলোকে আমি মাটিৰ ম্যাদী পট্টা দিম 100% গ্যাৰান্টি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে দিছিল কিন্তু আমি কি দেখিলো 2021 চনৰ পৰা যেতিয়া মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেখেতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী মানে ইলেকশ্যন ড্ৰাইভ উচ্ছেদৰ জাননী দিবলৈ আৰম্ভ কৰিল আজি আপোনালোকে দেখিছে 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 6খন বড়ো গাঁও আমাৰ এই চিৰাং জিলাত উচ্ছেদ কৰিছে লছবেগে বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ স্পেনাসবেগে বিশ্বম পুরোবিমে গামলে গোনাं जादों माइरं दैरं गारना होदों बायदिसिना खालामदों चिरां जिल्लायाव फार्स्ट टाइम 6खान बर' गामिखौ लसबायदों नै दाबो परबतजरायाव नटिस होगासिनो दं बासबारि ओनसोलनि 6-7तासो बर' गामिफ्रा न' बां सिफायजानानै खारनो गोनां जासिगोन माबा कम्पानि बासायनो नागिरदों कम्पानि थाखानाय बर' गामिखौ लसबायदों क'क्राझारनि सरलपारा ओनसोल बायदिसिना जायगा लसबायदों আমার উদালগুড়ি পাঁচনৈ সেরফাং আরে দামারি ফলে কি মানে একেবারে পূব সাইডত পাঁচনৈ সেরফাং মাছপাট অঞ্চলত আদিবাসী সকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যোৱা মাহত তেওঁ মানে উচ্ছেদৰ জাননী দিছিল হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী মানুহবিলাক ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে ইউপিপিএল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে ধৰ্ণা দি পেলাই তেখেতসকলৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পৰা তেখেতসকলে বাচিবলৈ সক্ষম হৈছে আদিবাসীৰ লাভ লাভন কৰিবলৈ ধৰ্ণা হবাই উদালগুৰিৰ বাই মাছপাট নস্পেন থকা ইলেকশ্যন দাবী নোটিছ দেমন আৰু বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত স্পষ্ট ভাষাৰে লিখা আছে খাস লেণ্ড ফৰেষ্ট লেণ্ড চৰকাৰী ভূমি যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আপোনালোকে সকলোৱে বিটিআৰ চুক্তিত কি লিখা আছে ভালকে পঢ়ি চাব প্ৰতিটো পইণ্ট প্ৰতিটো দফাবিলাক আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব বুজি পাব বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত কি লিখা আছে বড়োফ্ৰাগো ফৰেনাৰ নাই নাগো বিটিআৰ